Pinya berta nampak lang kon perang kardom karbiang long. Tiken news ke lang arada tumapan. Nili berta thanabang pi morom phang jupi pensi berta nampak lang kon ipo. Pini perang ke penang pale berta arjupon pamisinang. PS record deal hialong Government of India pen lamdon chetok det pen song trokatum puthat karbiang long kache wanga song japua tumapan bulong koma jalong kangthum karne pon labang so kangthum karne along unit karbi club karbi employment association langfer karbi jutang asong rukasen college karbi student union karbi lamedamai langfer risonim so atera KRAA atumpen song trokasong japua tumapan kangthum karne News Tech Report, IK News. Lapen putra Lili Konjung Bang Kaki Hai Thong Deron Lapen putra Lili Kaki Hai di Jakarta Alang li Public Secretary Alang li Pantame Ong Jalan Tuang li Pancuri li Pondok Lapen putra Lili United People Liberation Army UPLA Alangli Wellesley Derang Kaki Hai Chairman Alangli Pantame Ong Jalan Tuang li Pancuri li Pondok Lapen Bohoi Pak Anggar Juponi Pancuri li Pondok Lapen Aduntu Lili Longki Beki Hai li Pantame Ong Jalan Tuang li Pancuri li Pondok Lapen Putra Lili Pangcho Alangli Vice Chairman Lapen Putra Lili Govinda Lapen Putra Lili People Democratic Council of Karbi Longri PDC ke Kaki Hai Song Bijit Kathar Lisa kasi tongar ni masih kita dalam cak lepen hitan ning kita dalam cak ada pernah pilo ada pernah long iglo so taksi Assam Chief Minister alang lista me kaci cak mesen alam te itu kan pilo lepen Autonomous Council tuliram rongang alang lista me so alam te pacun kacirap kacito tiktikan lepen kapacun wet japan alang lista me bori po kaci cak dulu so sini itu song pro te matalo Jala bangsa kapacun pime Japan implementation ke wan pamit ke Japan itu dode sanksi la bangsa claim pon po la pen kacirap itu pamit pensi itu turapet claim rapet tuar situ dam rapor itu la bangsa cekroi dun lo si ongdung la bangsa break jawan angdeng long kapaklang pun lama putak bantu tame RDP dan nangi po kali po sa may natumbang putin pa kang side un lapen custody un angdeng side po si inside un nang po la soteng ben si itong methang dim lapen methang long ri lapen methang angdeng ang hoy long kapaching thura tuan long kasirap situ dunji apang nat ke pon tunji apang le positif amain pen itum dam nang dan negatif kapaching thur ke ji pat kapaching wo japan angdeng bang itum dam de lote iltu la bang song deng men pling unji puri tum dingit edo lapen sorkar so asam sorkar district council patin tum dingit edo pen itu malang to pen kai kame tembok heksi cerap kecitu ke japan lapen kapa unde japan la bang so kodate angdeng tin tame kapacun dun et hek japan itu sang sedet pensi langdun po sang sedet pensi itu kingkam si jodun po labang kila hello karbiak kei pan karbiang long arara pan si itu labang song deng ke tok tuan apa si karbiang long aran long karbiak akhei long liditi kana bang ke itu ke citok de pen sang joy la citok de pen sa itu dode sang se pensi labang liliti kan cuciti kan itu labang song deng klaim ponji sini li adoy pada cuning perfect lo ong dung ang deng bang ke ketok tangang deng kapak lang tang po si bang puti na mobile long doreb lo mobile bong
kelong le tu musta kumene lason otta nang ne kopi nang i pusame alot athui nang i pusame ni tum hanang nang tum han mo nang pitheji ya pen lang alot thui kelong japan nang ni tum men chipa choi lo nang labang tamen ni tum nang to phan la solo thui ke kapatu jo je hormu kali rara long si ponai rat atum chini eta ye pasi la solo thui tamen long ji la so alot thui otante ekor alot thui otante pusame bang puti na mobile long ta kini ni ke le et lo ni tum delhi pen dipu ka beng long nang chelelia prangsi bang puti na mobile thui long du ret lo la posi la bang song ding kilang pame pen la pen idon era la pen chipo chiro kai do an khas tame itum klar dak pen chithanun pu klar dak pen pachini un pu kuning ke perfect lo la pen sarkar tum phan ningi thela hello la pen itum ningi thepe ki puji kam tum hello ka che tok an ang deng kin tame Delhi sarkar central government la pen asam government la pen kadem autonomous council tame kapachun pame dia phan claim tip nangi la pen pachun peme nangi ku alam e ningi pesilam ting tam lo pardon na si muher ilitum kailan lefa chairman PDD sar ke haisi tame penangan song ekor ka chetok alama puthak penangan pajir midam lo la sila hai hui alama puthak nang litum ka do ko besi tame chini pame lo poin fit se tame li phana porna pi pon li ete theni vet se tame li han ka chini poni ko pini nilitum la bang so ekor ka chetok long pop mate ke cheng ben ko ana batai ka ching ki ka chethan pen central government state government la pen nilitum song trokam bang wat ki ching ki batai pado det pen apit pado ko be alam chi khoi pa me pen pini la bang so alam don che tok long lo nilitum la ka prang si pini la bang so alam don ka che tok long lo along bidi sore pen cheng lo jakong horang nilitum hanang e pidun aprang si neli ilitum karbiang long autonomous council la cm akai phansi churu gang tu la pen ke la dak do thulang ilitum long nga cherap dun mp ake hai pen cheng lo tim karbiang long alang litum nga cherap nga chitu dun nili aprang si lam kape kalam ningi je aprang nili alang litum han churu gang tu la pen dak karbiarat atum solang do karbiarat ke doan nga cherap nga chitu dun pini nili tum afan Guwahati pen cheng lo pini dak non holong kamajian along nili tum han nang kang hong pen nang kar chodun aning kang sampe labang so ekot mesen lo pu aning sam jin pen nang kar chodun la sinili tum sita mening sampi kan lo athe inut bahini amena jongjunga le phan amena political le phan inut bahini ke claim tap ke claim proof la ke kadok kawe karbiara ta chini alang litum ke claim kupi phansi ke claim damma la pen kupia le phansi alang litum ke claim damma kadok kawe ta chini ne ridhan pajir midam delo la alang litum political le phansi ke claim cho pini ong tung arat jongsi rat karbiang long arat jongsi la bangsoy court heno pusate pini Guwahati pen chenglok pini dak olong kamajian ni chepe gun SSL ni litumhan nangkar chodun la sila heno an theke karbiang long arat dak karbi chot kali karbiang long ke do kapre ka khedum an sitame la bangsoy court bangke me piklo pusia ningarong lo anutin sitame la pen nilitum tame la bangsoy court pini ke tokdun ke chini ne pin ma langle pin thang chini ne pele nilitum ke tokdun kali nilitum sitame lang tarli pamelo asi din dak close ke doan ta karbiang long phansi alil karbiang long arat la pen angtan ke do karbiang long pen angtan ke do karbi tuman si alil people la bangso le puthake non karbiang long along karbiang long autonomous council along sitting ko ra trok du sitting ko ra trok ta reservation abe la pen dak notice along karbiang long chok kali Dimausaw taho, Khasi autonomous council taho, Garo autonomous council do pick da. Sida anutin along sa asitin along da reservation abe. Sida ilitum pini karbiang long aphan ke reservation do. Ilitum han pini 34 ta reservation nang below 44 ang bongpen 10 ke open. Na so open pusita me da ke ilitum karbiara tum thodu long le pugali ke. Karbia khe tum thodu long le pugali ke. Asitin khe da thodu long lo. Lasi dak anu tin atum same chini pamela mo pen puili dum chairman sarke age thana suna thaksi mobile lo anu tin na dolab lo la silahaya putha kana dum chini pamelo la sinang litun kado ko phasa meli hin pen aku churo thulo la pen angtan ke do kar bitum han se tame pini ST reservation bilo alang litun ke hang ko ana ning kan pen ke hang chunche sa non ni litun hin pen bang reservation alang litun ta
lapen ga ko do thulang alang litum han stame Karbi Welfare Council bolang litum ta dolo nom ke lompo lasi kacing thur ke litum Karbi ke doan atok anu na hok ke doan Karbi arat tum hanta ni litum plak pon pi anu tin na pandani litum matha pon si pini labang soi court chetok pon lo lasi litum ke wang dia ni sitame ni litum ke claim nang dia kam do piglang labang soi court pini chetok chop na pugali der nang ji labang soi implementation of hansia kam ke thela ke pachun pa meji pha ahok pet pen ili tum ajakong la e court long ke doan ajakong ke long pet ji phani li tum ke claim ke dam ne ke nang sop thep pigla la sinang li tum ka dok ka wesan aso atum han sitame pini nang li tum nang cherap de na son tak taksi ke bang jiani sina nang cherap nang cheto dun bom po pusi li him pending ke the pamelo la peni li tum sitame nang li tum hanang churo reune nang li tum nang cherap nang cheto dun pena joni si pini la bang soi court li tum sitame la puan so se ning rau ji pilong lo la pen ke bang jiani sitame li tum pa chunun ji puni li tum pini ning the pon pensi adok ka wesi dame pini claim pon bom dam bom po la sinil tum alam na patil mida mo elo kado kawe alam ke nili mo apor nondak bolong ko maji ke nili mahanget hek adim pinaglo la sinili hin pensa tame nili pini la bangso ai court long kache tok dun long po signatory ke man long po ke nili hin pensa nili kado kawe lang pher ke do anarat mate dak bukulia bolong ko maji ke do anarat pensa tame alang litum ahirjume lapen alang litum kado kawe nang cerap nang cetu dun joni si binga cetok dulong lopot kijun sinang litum kado kawe tak kedoan lang perana da fan an setame nili hinten kado kawe fan da churo hilong lapen mate det pi angkang nang lemen ka thang pathar sanghu amen ka thang so puthak pe nang tum pini angbong song throk angbong nang tum pis ekor cetok lo pasla so pis ekor ka cetok along aputhak nang tum ma hin pen ko puji company ma kita tentang Jun Kurani India government Assam government lapen itu karbiang long pen itu atau di sok kampung si ekor cetok lo masuk ekor pen la karbiang long lapen September ni la kecito ekor pen ye dapat itu karbi arat lapen antan gitu karbi arat kadu itu ta abar sai du longji lapen laso non pini ni tumar longge la tak pini na hok de di pula ke kana hoki alam ge thang na be la timar la dake kadu ya close ta itu thanaki akimian si nang tum na pini article 244A so puthak nang tum hin ban ko pini ke company dum article 244A puthak ni tum India government han pa mekalo explanation pa mekalo briefing pa mekalo ye la so demand ge aji pe demand lo la sila pange na pichut pinangi ko as ta mela tum na pu bange la so lam ge tarbang long tum mas konsilat ni representative tum ben sana tum chiki po ko mon ge la pichut je po se sab su tum bong chiuri sai ge do he sta mi pravin ben la haita chun nai ma po si ning chi thi tu tela councilong la seat cap open for all pu bangke nang li tumahin ban ning sam dong pu puma amade ko samsi pu poni po than poni po kali la so lam mange la lo he jo ta ta tu ka tu vi akhi pham dai dum lang konang ko gi la bangke la se non ta itum non 26 sit ke tu ta la open for all asom no ka tu vi tum ta dak emni chipati dum long ke stami ni tum bang matha lo mo phi ke bang kapre ka dim ben munit bang ku te thang da vi det ji non la dak ta bang kapre ka tum sina ni mo chipati te khai det yang nak la so chi matha si la bang e ni 34 sit bang e reservation nang itu la sia ke mi pum matha si la reservation bi lo la pen la 10 sit long e ka tu vi ta ka bi dum da ba kapre ka ke dum da ke chipati tu ko la si la pen ke thang khai no abi ma se matha la si sir ente patumi bang hola song ingko ra pli song tumbang ning kang sam se je paklang pon la si nang li tum hin pen la song ingko ra pli tum han ko pi la budam ji mane la so ekor aputhak bang alang li tum han ka chuning di ya lam ma ge la lo la ka do ve asai dai phoi ge pi chun e den lo la si mo yu ben le aru ala thiklem nang asai an ge ka du ga vi il tum ching rum si aru klem tu nang ko la si alang li tum ta aning ini aning sipi oi edera aning sipi chi edera la pitong long ni la pen ta ning ki pan sam ke ka som tem sen ku si ni ke ni yen tu te pini la kang thong karne long ke ko son senang tum ke thek long rata aneng ke non ne ra tum na situ na
ke ini ngarong mimi alam lo jo katu kita ini bukan tek long long rata tu mereka katu kita naik itu jo lasi kor pan rata tu ta anin kang sam tu si ni mathalo la pen ni ngarong lo Parokwa entry gate along pini song therok resim kang tangke ora to maphan kangthum karnipon number crit rok nomati constituency ka parlo Parokwa mate vothunga ji entry tax gate mate Parokwa border along song therok Karbi Anglong okchumpran asong atum Karbi Anglong peace report chetok dampen la song therok okchumpran asong japwa tumaphan kangthum karnipon Karbi Anglong along kedo okchumprang asong song therok PDCKA, KPLT, KLNF, UPLA, Lasong Therok, Okchumpran Asong Lapen, Assam Sarkar Lapen, Central Sarkar Atumangbong, Kedamtang ni Thai PR ni, New Delhi Asong Japualong, Monsan Alamdon, Mati Peace Record Chitokdam. Bangso Monsan Alamdon, Chitok Pondet Api, Delhi Rongsupi, along pen nangbar se Guwahati airport along stame lasong thirok okchungprang asong atumaphan kangthum karne paduponlo lason si pini lethota Parokwa mate vothunga ji entry tax gate along stame song thirok okchumpran asong japwa tumaphan numati constituency arat lapen Orkanthi constituency arat anparta Mahamaya constituency arat pen Chenglok penang an ki theki dingatung Chetong dun si lasong thirok okchumpran asong japwa tumaphan kangthum karne paduponlo Dokmuka pen by Song Terang report PK News আমাৰ শুভাকাংক্ষী লোকসকলে আজি আহি পেলাই আমাক উষ্ম আদৰণি জনাইছে সেইবাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত যোৱা 4 তাৰিখে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদ আৰু আমাৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন KLNL PDCKA UPLA KPLT তিনিটা ফৌজৰ মাজত ইতিমধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু সেই চুক্তিখনলৈ আমি বহুত সুখী আৰু আশা কৰিছোঁ আহিব লগা দিনকেইটাত যিটো নেকি ৰাজনৈতিক অভাৱ অভিযোগ গোটেই সকলো ধৰণৰ সমাধান আনিব আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ যে চুক্তিখনৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে সময়ত ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ Sir, lapis record along achaga tum banghola reservation alam pot penan ke hamki dukau dila so apot nale tum pen plop ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলাম থেকে আভাকাতুম বা যিসকলে বুজি পোৱা নাই আমাৰ একৰ্ডখন সেই একৰ্ডখন বুজি নোপোৱা লোকসকলেহে আজি কেইজনমান 5-6 জনমান যুৱকে কিবা কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু নন এক্সিষ্টেন্স অস্তিত্ব নথকা দল সংগঠন কিছুমানে প্ৰতিবাদ জনাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু কাৰ্বি আংলং আজি ৰাইজৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰতিপন্ন হৈছে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে এইটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে চুক্তিখন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনালোকে আজি অগণন ৰাইজ দেখি পেলাই ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে চুক্তিখন গ্ৰহণ হৈছে কাৰ্বি আংলঙত আৰু দুই এটা মানে কিবা হৈছে প্ৰতিবাদ জনাইছে তেওঁলোকে সেইখিনি হৈছে এইটো শান্তি নিবিচৰা মানুহবিলাকে এইখিনি কৰিছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যিবিলাকে ইমান শান্তি কাৰ্বি আংলঙত স্থাপিত হৈছে সেই শান্তিটো তেওঁলোকে বিনষ্ট কৰিবলৈ আৰু শান্তি পৰিৱেশটো তেওঁলোকে নষ্ট কৰিবলৈ এইখিনি কাম কৰিছে কিছুমান আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ মুনাফাৰ আদায়ৰ কাৰণে এইখিনি কৰা হৈছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ বিৰোধী ভাৰত সংবিধানৰ বিৰোধী বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ কিন্তু এইটোৱে কম এই চুক্তিখনৰ যোগেদি কাৰ্বি আংলঙত সৰ্বাংগীন উন্নতি হ'ব আৰু চাওক ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলঙৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাহিৰেও কাৰ্বি আংলং পাহাৰীয়া জিলাৰ বাহিৰত যিখিনি বসবাস কৰা কাৰ্বি ৰাইজৰ বাবেও মানে অনুসূচিত জনজাতি যিটো মৰ্যাদা সেইটো মৰ্যাদা তেওঁলোকে পাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ভৈয়াম কাৰ্বি কল্যাণ পৰিষদ তাত গঠন কৰা হ'ব আৰু সেই যোগেদি পাহাৰত বাহিৰে থকা কাৰ্বি সম্প্ৰদায়সকলৰো সকলো দিশতে সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ pinangan tum kipu article 244 ya vedeta pot pinangan na tumbang ke ningkang samse cepak lendo la sale so kotha kan tum সব একৰ্ডৰ প্ৰিএম্বলত 244 এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে তাত সন্নিৱিষ্ট আছে উল্লেখ TK News pen pinya berta lapuansi kang tonton iglo kardom